kebiang rasa sirah beline, buka gancar tabuane menyengaten di telpon adi magaten teresnane. Aloh ulah aloh adi nyambatang suwud kang wang ngamone. Zaman suba maju, apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna dajake tuang cara nguluk anak nu cenek adi jani subang uyak kena beline. Yeneng adi nyuwoden dan jageto carane. Yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang melah negat benah-benah pangsing beli buka gancar tabuan ngenjekin sirahe lautnya kitin ukudane. Zaman suba maju, apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna dajake tuang cara nguluk anak nu cenek adi jani subang uyak kena beline. Yeneng adi nyuwoden dan jeketo carane. Yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang melah negat benah-benah pangsing beli buka gancar tabuan ngenjek